showtime. Jaska. Ne puštaj ni glasa, ja ću na to složiti tercu, prosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sva da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Po prvi puta večeras u Showtime-u Radio Jaske grupa Silente. Pjevamo, sviramo, pričamo, najavljujemo skorašnji koncert u Zagrebu, predstavljamo novi album i podsjećamo na neke stare pjesme. Budite s nama od 18 sati i 15 minuta. Silente u programu Radio Jaske. Riječka ude dalje, a ja samo njih i pamtim. Showtime. It's showtime. Jaska. Jaska. Ne puštaj ni glasa, ja ću na to složiti tercu, prosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sva da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Vladaj zrakom, ja ću vladati zemljom. Nađemo se negdje u sredini. Nađemo se gdje se nađu tvoje noći i moje zore. Nađemo se kako kažu, nije nebo, a nije ni more. Tercu, prosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sva da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Svjetlim kao mlad, u meni istok počiva. Priznajem, kriv sam za nered u tvojim očima, u tvojim ruskim piscima. Tražiš meni dostojna, pa sve ti čitam u pjegama. Pjegama, pjegama kao zvijezdama. Ja ću na to složiti tercu, prosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sva da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ti spavaj nebom, ja ću divljati svijetom. Nađemo se negdje u sredini. Ma nađemo se gdje se nađu tvoji oblaci, moje gore. Nađemo se već si mašu tvoje bjege i moje bore. Ja ću na to složiti tercu, prosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sva da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Terca na tišinu, Silente, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Showtime-a. Malo ćemo morati samo stati na loftu, to je tako kad se radi live, ali nadam se da ćemo uspjeti sve do kraja odraditi i onako kako bude trebalo. Ako ne, snaći ćemo se s onim što imamo nekakvih malih sitnih tehničkih poteškoća. Dobro vam večer, dobro nam došli.
Direktno iz puta i direktno s autoputa iz kombija. Iz čega smo vas priveli? No, iz auta još gore. Iz auta još gore, dobro. Evo dakle, u punom sastavu Silente po prvi puta u našem studiju i u našem programu Tibor i Sanči, Doris i Ivana i Ivuša nam je u backstage-u, tako to možemo zvati, da. Novi album je pred vama, pred nama, pred cijelom evo vašom publikom i fanovima koji su vas strpljivo čekali 2 godine. Nakon, vi to ne volite zvati prekidom ili prestankom rada, nego jednom stankom kreativnom, je li tako? Tako je. Zato što nije bilo prekida, ali je trebalo proći nekog vremena da mi sve to organiziramo i postavimo da bude ugodno svima i nama i jednima koji nas prate i sve to. Mm-hmm. Album je izašao u 6. mjesecu, ima 14 pjesama. Za sad jedva čekamo da izvedemo te stvari na koncertu, to je prva prilika, eto, 17.11. u Domu sportova, a ovako ko uspije pohvatati malo na radiju, malo na nekim gostovanjima i taj je isto sretnik. Imali smo prilike mi već pohvatati nekoliko singlova. Ono što je trenutno aktualno nije išlo u detalje. Malo magle, malo mjesečine. Dobro. Zadnji singl, zadnjih 10 dana, tako nešto. Mm-hmm. Negdje sam ja pročitala već u nekim vašim intervjuima od prije onako nekoliko singlova koji su zapravo dali naznačiti taj izlazak vašeg novog albuma. Ste rekli da nisu oni ti udarni koji love na prvu. Pa ako i ti jedan udarni, onda je to ovaj zadnji malo magle, malo mjesečine. A ovaj prvi ni da nisu, nego pa možda nisu kad neko zamisli hit, single, povratak, comeback, sve velika zvona, wow, show, idemo sve, caps lock, vraćaju se. Možda to nije onda ta pjesma, ali je zapravo ta pjesma bolja, barem je nama u tom periodu bila bolja i bolje predstavlja ono što mi u trenutku želimo pokazati, neku vrstu povratka. I to su bile Falange kao prvi singl, Krvolosi kao drugi singl. Onda smo radili Nije išla u detalje, Ti sebe ne znaš i sad Malo magle, malo mjesečine, naslovnu s albuma, koja je, kažem, ako se zaokruži cijeli album, ako hoće neku sredinu pogoditi, to je možda Malo magle, malo mjesečine, zato što je duet Tibora i Doris, imaju oba dva vokala, malo potom posjeća na neke naše starije pjesme tipa Čudna je čudesna i Rekla si, koja isto ima sličnu šemu. I onako najveselija, najplesnija je i tako neki divnost. Dobro, vi ste po evo toj kombinaciji muških i ženskih vokala i uopće što imate cura u bendu nekako i specifična pojava u startu od početka bili na domaćoj glazbenoj sceni. Eto, specifični smo ljudi, vidite. Ja sam uvijek to govorio, ali nikom ne vjerujem. I to što svi pjevaju ili većinom svi pjevaju? Većinom svi pjevaju. A većinom vas dvojica pišete ili isključivo vas dvojica? Na novom albumu jedan tekst je napisala Maja Perfiljeva, a ostatak pjesama smo napisali ja i Tibor, ili ja tekst, a on muziku, ili je na ovom zadnjem par pjesama gdje on napisao i tekst i muziku. To je prvi slučaj na novom albumu. Dobro. Ima još jedna novost u odnosu na prethodna 2 albuma, a to je da ste se sasvim sami potrudili, pobrinuli oko produkcije, je li tako? Da, ali to nije sad da smo mi wow, idemo mi sami, ne treba nitko. To je bio jednostavno dosta prirodno u trenutku. Nikša Bratoš je bio zauzet, mi nismo snimali 10 albuma pa da znamo 100 studija i tih muzičara, tako. Naš smo jedan dobar koji ima dobre tehničare, Filip i ekipa iz Morisa su nam puno pomogli da mi zapravo to kao sami snimimo, ali mislim ne znamo mi tu tehniku, tih stvari. Treba nam je dobar tehničar za pultom koji će pristati na rekord i imati strpljenja za sve naše pokušaje. Dobro, a koliko su uvažavali nekakve vaše sugestije, vaše ideje? Pa potpuno, mislim koliko je Tibor uvažavao naše sugestije, on je bio producent albuma. Aha, dobro, koliko? Ne govorim, šutim. Zašto? Slobodno. Pa album je cijeli nastrojen da bude onako živ, da zvuči kao live nastup, da zvuči rockerski, jer se zapravo nestankom violine iz aranžmana gitare su preuzele lead i automatski malo zvuči rockerski nego 2 prethodna albuma i to je taj neki sound. Dobro, je li ta violina i sada prisutna? Pa prisutna ona, evo Ivana je tu s nama došla pokazati se, ali nema violine na trećem albumu, dakle nismo imali Ivanu dok smo snimali taj album, jel? Taj album je nekakva slika kako smo mi zvučali za tih dana smo bili u sastavu Tibor, Doris,
Ivuša i ja. Dobro, Ivana vam se pridružila nešto malo. Ona se pridružila prije par mjeseci i unijela neku svježinu u ovaj band. Dobro. Napisali ste, evo, tog srpnja 2016. dok ne postanemo ljudi kakve ovaj bendi zaslužuje, staćemo. Mnogi su se sigurno pitali što stoji iza toga. Što se u međuvremenu promijenilo? Evo, nešto malo više od 2 godine je prošlo. Ja sada onda zaključujem da ste vi postali ti i takvi ljudi kakvi ste željeli biti, da ste se ponovno imali zapravo tu nekakvu, ajmo reći, kreativnu snagu i taj nekakav stvaralački napon i tu energiju da se pojavila. Nismo se mi toliko promijenili i niti se možemo toliko promijeniti, ali manje smo opterećeni, manje smo nervozni, manje smo po nekim pritiskom kakvim takim ove cijele priče. Iako mislim to je bila još uvijek dobra priča i ne na to nekog pritiska kao ja sam da pričam tu ajme kako nam je teško i to nije to, nego jednostavno trebali smo namjestiti stvari da nam bude što ugodnije, da budemo sretni dok ovo radimo, dok pričamo tu da smo sad sretni, dok oni sviraju da su nasmijani, tako te neke sitnice smo trebali najpopraviti. A što je stvaralo pressing? Pa ne znam, puno smo svirali i nismo mogli stati na loptu da stanemo, da uvježbamo taj album koji smo pripremili. Imali smo ga spremnog, Tibor je došao sa spremnim materijalom mjesecima prije te situacije i stalno je govorio ajmo idemo snimati ovo, nikako se dogovori za probu, svaki ima nešto drugo, pa jedan nastup, pa drugi nastup, pa si onda pola tjedna u kombiju. A mi vozimo iz Dubrovnika na svaki koncert, išli smo u Pulu i Osijek. Imaš 5 dana od tjednosti ti out ako radiš takvu situaciju. I možda je to bio problem. Možda smo vjerojatno da smo mi bili i bolje postavljeni bitu nadvladali, ali eto nismo i trebali smo zakočiti prije nego što to ne ode predaleko. Možda je trebalo napraviti nekakve organizacijsko-tehničke stvari posložiti, dakle da vi stanete u tom trenutku sa nekakvim gažama, sa nastupima, sa koncertnom aktivnošću koja je bila stvarno bogata i vrlo dinamična, jer kad se ide nešto snimat, kad se uđe u studio, to je to. Vaši kolege izvođači, bendovi, šta god, koga god da sad ne imenujem nikog posebno, se zatvore u studio i oni rade. I kad se snima, uglavnom se malo zapostave ove druge aktivnosti. Eto, žao mi je su mi na takav neki način trebali zapravo kao otkazati već dogovorene i na neki način kao ljude ostaviti tu sada, nisu imali izvođača tu večer, publika nije imala koji bend da sluša. Žao mi je što smo zeznuli ljude, eto, ajmo tako reći, ali nadoknadit ćemo mi sve to. To sam sigurna i to vrlo skoro, već tamo negdje sredinom studenoga, jel tako, u Domu sportova, vašim velikim koncertom, ali tome ćemo se vratiti u nastavku razgovora. Ako nam je sada sve spremno, kaže naš Krešo da je, mada mi smo bili sigurni da smo spremni na početku, pa mislim da ćemo moći onda evo čuti nešto i uživo i live iz našeg studija. Tibor želi nešto, samo reci. Ako hoćemo opet istu, dobro, onda malo magle, malo mjesečine. Da, može. Pa da onda čujemo i ovu naslovnu s novog albuma. Idemo. Svaki me tvoj pogled podjednako brine. Neke stvari čovjek živi, a da neke gine. Pa što je kome lakše, malo magle, malo mjesečine. Mjesečine i vuci mi se dobričine i vrane su mi bijele na sve strane poletjele. Malo magle, malo mjesečine i vuci mi se dobričine i vrane su mi bijele na sve strane poletjele.
vuci mi se dobričine i vrane su mi bijele na sve strane poletjele. Malo magle, malo mjesečine i vuci mi se dobričine i vrane su mi bijele na sve strane poletjele. Evo, uštimali smo se svi. Pogotovo naša tehnika. Hvala, Krešo. Hvala, Krešo. Malo magle, malo mjesečine, pjesma s istoimenog novog albuma grupe Silente, kojeg evo i nastojimo predstaviti večeras u Showtime-u. Pjesma koja zatvara, jel, album. Jel ona... Pa, ovisi si li kupio CD ili slušaš preko Deezera i YouTube. Dakle, na CD-u ima jedna pjesma poslije nje koja je skrivena, koja se može poslušati isključivo na CD-u, ali ako u službenoj nekoj online digitalnoj verziji albuma, da, ova pjesma zatvara album. Dobro. I otvara ga Sve su moje pjesme iste. Tako je. Koja Pa je... jel jesu? Ja ne bi rekla. Ma, iste potpuno. Dobro, ali to je ona neka poveznica sa albumom zapravo s kojim ste prije ovoga zaokružili, zaustavili tu jednu priču i prije nastavka, jel? Tako je, neobranjivo je trebala zvučiti tako zapravo. I to je direktan nastavak na tu stvar. Neobranjivo je zatvorila drugi album, a ova otvara treći, zapravo se preklapaju jednim dijelom i to je zapravo ista pjesma. Dobro. Kao što su sve druge iste. Kao što su sve druge iste. Ma, ne bi ja sad to tako rekla. U vašim pjesmama svatko može pronaći negdje nešto, u nekakvim tim metaforama se zapravo prepoznati, ali to su neka tvoja iskustva, neki tvoji momenti, ljudski, emotivni. Ma jesu i moji i svačiji, pa sve to nekako univerzalno i ne znam. Ali sam se ja više referirao na tu jednu pjesmu koju ti stvaraš cijelog života, razumiješ. Naša pjesma je Silente pjesma i koja pokriva sve ove ostale, tako na taj način sve su moje pjesme iste. Dakle, neka životna priča. Cijeloživotna priča. Da, cijeloživotni put, da. Tako. Aha, dobro. Kako ste vi zadovoljni dosadašnjim tim putem? Ajde, ako ćemo od 2013. ili još od ranije. Pa evo, gdje su početci Silente, a gdje je početak tog puta? Službeno ovisi ko broji. Mi volimo brojati od terce, zato što je zapravo izlaskom terce na tišinu se bend preimenovao u Silente. Prije toga? Pa, bio je Silent, koji je neka vrsta pripreme i vježbavanja. Ima tu, to je potpuno drugačija priča, ali bila je potrebna da bi se napravile pjesme s Lovca na čudesa. Tako da smo negdje oko 5 godina sada, zapravo smo se sjetili sa u autu da je 27.10. datum objave Lovca na čudesa, tako će biti 5 godina u subotu. Toko svojevrsni rođendan, ha? Da, i namjeravamo ga opako proslaviti. O da, dobro. dobro. Pravo veliko slavlje, evo vjerujem i za vas, ali i za sve vaše fanove koji vole vašu glazbu i to što vi radite, će biti zapravo u Domu sportova. Tako je. Ja se stalno okrećem prema njima, oni niko ništa neće reći, zašto? Mislim, to je stvarno prava terca na tišinu. Da. Sve radi, slobodno se vi možete uključiti ako imate nešto za dodati. Ajde malo da popijem vode. Šefu, je li on šef uopće? Da malo vode popijem, ajde. Ko je? Da. Ja bi voljela da je on šef. A ko je? Tibor? Silente, hitno fali šef. Dobro, a šef šefica? službe. Gle, možete vi i šeficu imati, zašto može ne? Da, šef. Da je neko ima zadnju i to bi nam olakšalo. Aha, tako znači. Da. Ko je stariji od vas dvojice? Kako, po čemu? Po godinama on. Pa da, pa mislim braća ste. Da. Jel' tako? Pa da. On je 4 godine stariji. Koliko? 4. 4 godine stariji. Da. Dobro. A on je od duši starac, pa je to mislim da... Ne, ja sam duši mladić. Starac i more, da. Dobro, oko... Molim? Mladić i plaža. Na junak plaže. Dobro, može i tako. Koncert, Dom sportova. Da. Great Expectations, jesu li? Pa ne znam. Nama ne. Možda publika očekuje sad nešto
wow, i nadam se da će to dobiti, mi ćemo odraditi to najbolje kako možemo. Pjesme su te koje jesu, valjda će zbog njih ljudi doći. Mi vježbamo marljivo, svaki dan smo na probama, čak pretjerujemo, ali želimo to odraditi što bolje, jer to je velika stvar za nas, veliki koncert, i koncert u Domu sporta u Zagrebu je pravi show u biti što se tiče pozornice, lajta, zvuka i sve to, i nemaš ti baš 20 takvih mjesta u Hrvatskoj gdje možeš svirati. Imate vi neku svoju ekipu koja vam to radi? Koja će to tako osmisliti, ili vi imate neki koncept kako želite, što želite da bude na stage-u, kakva to treba biti rasvjeta, kakva to treba biti sound? Imamo neke suradnike, isto mislioce. Dobro. Koji nam pomognu to i tamo. I angažirat će se maksimalno oko toga? Pa definitivno, da. Dobro. To ste vi i samo vi. Imali kakvi gostiju? Smijemo li išta otkrivati gostujućih glazbenika, kolega, suradnika? Nema nikoga, tako nema šta za otkriti. Dobro. Dakle, to je nas, 6 na pozornici. To je Silente show, Silente svirka i Silente pjesme, i ne znam što iznad toga može očekivati. Dobro. A nama neko tu fali, vas je 5 došlo, stiglo večeras. Nas je 5 došlo, a čeka nas Luka u Zagrebu. Dakle, Luka je uskočio tu kada je Šimun izašao iz benda. Šimun je svirao klavijature, gitaru i pjevao je back vokal, tako da to je dosta zvučne slike pokrivao i trebalo je naći takvog lika, što je jako teško. Međutim, Luka Softić je tu naš izbor, jedan glazbenik iz Zagreba, isto mlad momak koji će pokriti njegove dionice. Dobro, super. Kako on stiže s vama vježbati, trenirati, putuje u Dubrovnik? Gnjavimo ga, dolazi u Dubrovnik. A dolazi u Dubrovnik. Ali to je okej, nama uopće nije krivo, zato što mi stalno dolazimo u Zagreb, stalno nas neko gnjavi dođemo u Zagreb, tako da nekada malo ljudi se potrebno pa dođu. Dobro. Hoćemo sad mi nešto iz studija pustiti, hoće pustiti Krešo, hoćete vi svirati? Ajde, može. To smo i vježbali na ovoj jednoj brzinskoj maloj tonskoj probici prije početka emisije, pa onda možemo i čuti. Evo jedna mala pjesma, zove se Neobranjiva. Može, jedna mala. Kako da te ne volim, kad svi misle da te volim, i kako da ne gorim, kada misle svi da gorim. Nameće se kao greška nešto čemu ne znam ime, i kako da ne boli kad svak pita boli li me. Samo pravo, srce moje sanjivo. Kako da se brani, što je neobranjivo. Pravo, srce moje sanjivo. Kako da se brani, što je neobranjivo. Samo hrabro, to mora biti rješivo. Ali čime da se tješi, što je neutješivo. Nameće se kao greška nešto čemu ne znam ime,
se brani, kako da se brani, što je neobranjivo. Samo hrabro, to mora biti rješivo. Ali žive da se tješive, žive da se tješi, što je neutješivo. Evo nas, gledaj, njoj je već mrak pao na oči, ono, naočale ovako sunčane tu, ono. Dobro, tek smo počeli, ovo je sad zagrijavanje, ili smo barem negdje na pola puta. Sanči, bilo je nekih nagrada, evo, u toj, ajmo reći, relativno kratkoj karijeri, između ostalog Porin u kategoriji najboljeg novog izvođača prije 4 godine, 2014. pa mislim da je bila jedna pobjeda na Zagreb Festu, jel da? Pa onda i nagrada Hrvatskog radija za najboljeg novog izvođača kod našeg kolege Turkija i nagrada Instituta hrvatske glazbe za najviši ulaz na top 40. Koliko to znači ili je značilo? Pa nama je to u trenutku bilo ono puno, mislim, teško je nam bilo prosuditi koliko te stvari realno znači. Mi smo bili sretni što smo pred ljudima, pred publikom, pred ekranima, pred nekim tamo novinarima i pred mikrofonima i što nas gledaju, snimaju, slušaju, ispitivaju, sva što nam je to bilo potpuno suludo. I najviše sam ja sretan jer nam je to dalo nekakav boost, nama kao ajme idemo, ovo je pravo, ovo se događa, ovo je prava priča, idemo, sviramo, rokamo i tako to. A sad ne znam poslovno ili kao mi smo tu pobjednici, to je relativno, to nije baš toliko da ti promijeni karijeru u smislu toga, ali kažem ti najviše nama je bilo osobno zadovoljstvo. Dobro, a kad ste vi kretali s cijelom tom pričom, rekao si Silence je bilo nešto sasvim drugo, u odnosu na ovo što Silente radi i kakvog mi to danas poznajemo. Jeste vi uopće bili svjesni da bi se tako nešto moglo dogoditi? Jel se to vama dogodilo onako nekako, pa vas malo zateklo nespremne? Definitivno, nas je zateklo nespremne u smislu mi smo dosta egoisti i svi mislimo da su naše pjesme najbolje na svijetu, ali možda tek sa forsiranjem Dejana Šimovića koji je snimio spot za Tercu, njegovog objašnjavanja koji mi nismo tad to dobro shvatili da se tu radi o konkretnoj i ozbiljnoj glazbenoj priči. Dakle, da to se ne radi o slučajnostima, o projektu, o nekom izletu, da je to bila i da će ostati ozbiljna glazbena priča. Dobro. Pa ajde, kad je krenula ta priča, kad je Terca nastala, kad je ona počela svoj put po domaćem glazbenom eteru, jel ste tada shvatili da je čovjek bio u pravu kad vam je to rekao? Možda tek sa još jednom. Zapravo, Terca je bila grom iz vedra neba. Nikome nije bilo jasno što se tu događa. Ko su ovi klinci, što oni pjevaju, kome, kako, premalo informacija je. I tek je još jednom donio neki pečet na ozbiljnost te situacije. I zapravo Terca nije bila toliki hit kao što se misli. Terca je bila krucijalan moment, trenutak u našoj karijeri koji je nas je predstavio, koji je bubno predstavio ne više od nas, i bendi i neke mlade likove koji tu nešto izvode. Dobro. Kako ste vi nju prvi ponudili? Jeste vi išli od izvođača od izdavača do izdavača ili kako? Kako je to išlo? Kakav je taj put bio? Nekada je to bilo ono, kak je rekla Daleka obala, snimke smo pravili, nosili škarici i tako dalje, jel? Toga nema. Vi ste jedna druga generacija. Jako brzo, jako kratko. Dakle, pola toga se ne sjećamo, niti smo sigurni kako se odvilo, ali znamo da smo tražili Dejana da nas snimi spot. Da je on rekao, pjesma je fenomenalna i bez naših znanja je poslao Nikši Bratošu da Bratoš kaže šta misli o tome. On je odmah vratio da je pjesma fenomenalna, ali da je treba na novo snimiti, jedna snimka ne valja. Dobro. Mi smo mislili da je odlična snimka. I onda smo pošli u studio kod njega i snimili iznova tu priču i objavili zajedno sa spotom za Aquarius Records koji su isto prvi pristupili. Nama je to bilo sve ono wow, i brzo, i diskografi, i spotovi, i kuće, i TV programi, CMC, sve to. Samo idemo na sve.
Dobro. Samo inače da ne prekidam, ali snimi ti za vokale. Vokale, da. Samo vokale. Da, stvarno biti ostavili smo vokale i par gitara možda, nemam pojma, tu i tamo. Violina. A bubanj, bas, klavijature smo snimili u Tonja Butigana u Dubrovniku. Zato jer su mislili da neće biti ništa. Tako da, eto, surprise. Dobro, ali vi ste zapravo imali puno svog autorskog materijala, jer u relativno kratkom vremenu, ne znam, srazno kod nekakve 2 godine, izašla su 2 albuma i na ovom 3. se zapravo već počelo raditi, jel tako? Znači, puno je pjesama, puno glazbe, puno ideja, puno toga u kratkom vremenu izašlo iz vas. Morali smo nagovoriti Saša da prestane piti i onda smo... Da prestane piti i pisati. Eto, otkriven sam. Dobro. Tako da 2 albuma 2 godine, nije to puno. Nije, a? Pa ne, dobro, to je nekakav normalan tijek, ali ima ljudi koji naprave velike diskografske stanke, tipa 4 godine ili nešto, od studijskog do studijskog izdanja, to sam mislila. Nama su govorili da smo ludi sa drugim albumom jer imamo barem još 5 singlova na prvom koji će biti hitovi i nemojte još izdavati drugi. Misliš da je ostao neiskorišten, Lovci? Pa nismo gledali na taj način, vjerovatno ima nekih hitova, ali mi smo, ne znamo mi zapravo što je tu hit, što nije, neke smo pjesme mislili da će biti, pa nisu ispali, neke nismo mislili pa su ispali hitovi, tako da ne gledamo, stvarno ne razmišljamo na taj način. Ali gle, ja imam osjećaj da zapravo kad ti tako to doneseš nešto van, nekakav svoj album, kao neku sliku ili što god da staviš i izložiš očima i pogledima, pa i ocjeni javnosti, to više nije tvoje vlasništvo. Mislim da ti više ne odlučuješ što je tu hit, što je tu dobro, nego to poslije više ljudi odluče što se njima sviđa, što ne. Jeste stekli takav dojam? Je, i drago nam je da je tako. Da mi odlučujemo, to je bio show, eto. Dobro. Jeste vi odlučili, hoćemo svirati iz studija ili... Može još jednu... Može. Ljudi, morske žene. Ja. Volimo tu stvar. Još uvijek je prisutna. Pa nema šanse. Znaću kada dođe, zidine mi odmah jave, sve što pod njima prođe. Godinama ovo radim, dočekala 3 godoa. Odavno sam mogla poći, ali ne čekam ja bilo koga. Zubi trunu od gorčine, svačija sam bez nikoga svoga. Pogled teži od planine, upogledam ko u Boga. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Prvi ja znaću kada dođem, jaska mi jedna javi sve što pod njome prođe. Godinama ovo radim, dočekao sam 3 godoa. Odavno sam mogao poći sam, ali ne čekam ja bilo koga. Zubi trunu od gorčine, sački sam bez nikoga svoga. Pogled teži od planine, upad gledam go Boga. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz
što tako želim i sve što mi ne treba. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Soli, oči pune morske pjene, špijat će me ribe, špijaju sirene, dobre morske grudi, dobre morske žene. Snovi puni soli, oči pune morske pjene, špijat će me ribe, špijaju sirene, dobre morske grudi, dobre morske žene. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Oprosti što ti ovo radim, puče grom iz vedra. Što mi ne treba. Ovo su već ovacije. Dom sportova. Da. Kaže Alles Liebe aus Deutschland. Frank nas prati u video prijenosu i pozdrav od gospođe Milke, također iz Njemačke u Jasku. Kaže ona, lijepo vas je vidjeti i čuti. Eto. Da, lijepo. Vidi, evo gle, kamera je tu. Prema tome možete mahnuti malo kameri. Mi se možemo... Ovo sledili su. Ma jesu, nisu. A mislim da su, frizure se namještaju. Mislim da su prilično, da su znale, jel da? Malo bi se pazilo na outfit, jel da? Dobro, jel imate vi nekakvog stilistu? To uopće bitno vama u ovom poslu. Njega. Imamo mene, samo me niko ne sluša. Dobro, a tvoj savjet u tom smislu je? Pa rekao sam ti da se obrije neki dan i ne sluša me. Ali baš mu to dobro stoji. Pa to je dio imidža. Kak ti ne kužiš? To je dio imidža. To je imidž. To je styling. Ne znam, jesi ga imala full loše stilistu, ali ja ga imam. I svi mu govore to. Ajmo se mi malo vratiti na vaše nekakve glazbene početke. Malo znamo, ništa ne znamo zapravo. 2006. prvi nastup. Dobro. I otkud datira ta ljubav prema glazbi, taj nekakav talent, ta potreba za skladanjem, za pisanjem? Dolazite iz glazbenih obitelji, to genetski, kak to ide? Da čujemo malo. Ne dolazimo iz glazbenih obitelji, ali smo, ja i Tibor imali starijeg brata koji se družio s glazbenicima u udruzi Dubrovniku, koja je uglavnom sastojala od bendova, mislim umjetnička udruga mladih, ali mi smo najviše pratili bendove i Dubrovnik imao dosta ok scenu, bilo je tu hrpa bendova. Mi smo tamo izlazili i gledali sve to i... To je bio ovako neki underground ili nešto? Mi kad se kaže Dubrovnik, pa kad pomisliš na to, uglavnom ti padaju na pamet Tereza ili Ibrica ili Dubrovački trubaduri. Potpuno daleko, potpuno drugačije nešto od toga. Ovo je bio, ajmo reći, underground, ali bilo je tu svega, od hardcore, ne znam. Svega. Krešta nas bombardira s Dubrovačkim trubadurima. A mi o hardcore. Da, dobro. Uglavnom bilo je tu svega iz jako dobrih bendova. Muškarci u tajicama, da, Dubrovački trubaduri. Ne znam, furali smo se na njih i eto s vremenom postali dosta samouvjereni, dobri i pravili svoje stvari. I izašli na pozornicu prvi put 2006. Zadnji put kao Silence smo nastupili 2012. Sa Doris
koja je tad se priključila bendu. I kako si pisao? Hrvatski, engleski? Koji su to bili? Bilo je pomiješano. Da, ovi na engleskom su bili još očajniji od ovih na hrvatskom. Ali, eto, zanimljivo je da smo zapravo silom pretvoreni u Silente. To je bio medijski natpis Tip Feller na plakatu koji je napisao Silente umjesto Silent. I sve se nekako poklopilo, Dori se došla Silente, plakat, Terca izlazi i s njim spot, sve se nekako spojilo i to je bio pravi na početak. Nije bilo više vremena za promijeniti, jel tako? To je bilo to je otisnuto i to je tako ostalo. Dobro. A ta 2006. ako uzimamo kao nekakve službene početke, to je otprilike na tragu ove glazbe što danas stvarate bilo ili je to ipak bilo pod utjecajem, uz kakvu glazbu ste odrasli? Pa mi smo već na prvom nastupu imali violinu u bendu. Aha. Tibor je valjda bio 6. ili 7. osnovne, tako nešto. I svirao je bas. I svirali smo 5 obrada i jednu pjesmu. Mislim, bio je prvi nastup, razumijete. Na drugom smo već imali sve naše pjesme, autorske, jel? Tekstovi su bili na engleskom, muzika je bila nešto full drugačija u biti, ali kad slušaš sada, ne možeš da ne primijetiš tu neku, ima neke duboke sličnosti postoje. Barem, ne znam, u stavu ili šta ja znam, tako nešto. Dobro. Pitala sam uz koju glazbu ste odrastali, jel postoje nekakvi glazbeni uzori? Onda je ekipa. Evo, Tibor ima majicu za zabranjenog pušenja. Da, vidim da ima. Ba ne, moj neki općeniti odgovor na to je da nemam neke uzore, imam eventualno autoritete koji bi bili zabranjeno pušenje ili Jasen Dedić. Ali, kao što je jednom naš pjesnik jednom divno rekao, ja ću probati bilo što jednom. To je to. Dobro. Ja sam Seo Sekson, pozdravljam svu Raju Jaski što vas sluša ispred mog kolektiva Zabranjeno pušenje. Dobro, Tibor sad nije čuo ovaj pozdrav, Sanči je. Prepoznam ja taj glas. Prepoznaš, dobro. Prepoznam ja taj zrak, tu vodu. Dobro, lijepo. Kod vas nema onoga da kad ste se pojavili su vas mediji s nekim ili nečim uspoređivali, jer to jednostavno nije bilo moguće. Vi ste skroz svoji. I taj zvuk i to sve što ste donijeli i te tekstove i ta glazba, mnogi nisu ni kužili o čemu oni tu sad pjevaju, šta sad ta Terca na tišinu, šta morski ljudi, morske žene, šta sad ne znam, čudesna, čudna, ovakva, onakva ili ostali nekakvi dijelovi ili stihovi iz tvojih tekstova, iz tvojih riječi, ali u kompletu kad se to zaokruži to je bilo to. I tako nešto nije postojalo i ne postoji ni dan danas na domaćoj glazbenoj sceni. Pa eto, ja bih volio da jednog dana neko kaže ovi zvuče nešto ko Silente. Dobro. E sad, jel vi vidite takve koji su došli poslije vas? Ili bilo koga drugoga od kolega čiji rad vam se recimo sviđa, koga cijenite, kog volite, s kim se družite, ako se družite? Pa ne znam sad poput nas, ali ima hrpa bendova i izvođača koji su dobri i okej. Sad dosta se teško u taj mainstream probiti pa da oni sad tu zasjaju ili da bi neku priliku, ali ako kopaš, ako tražiš, ako želiš, znači ako imaš vremena i volje, uvijek ćeš naći dobre muzike. Mi smo našli dosta dobre muzike na ova vaša 3 albuma, ne znam što ćemo sad čuti, je vrijeme za režiju, za Krešu. Krešo, ti ćeš pustiti? Hoćemo nešto s novog? Ajde, ko ima neku... Evo, Ivana bira. Ivana. Za kasnije. Dobra, ajde, sad ćemo sviđati. Nego da puste jednu pjesmu sa 3. albuma. Ovo me nego da mi kao vas. Da, to je sad prvo. Ali nju nije briga, ona hoće tu pjesmu. Sa 3. Da. Sa ovog novog, da. Ako te ikada sretnem, može. Brzo smo se dogovorili. Nađem te uvijek u treptaju zvijezda, u vlatima nemirnih krava. Zavolim vjetar da se dirne u ulici tvojega grada. Poželim tada da imam neko s kim mogu da
te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Ako te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Sve riječi svijeta da kažem, za moju ljubav malo. Zastanem nekad, kad mi je teško i pitam se kako je tebi i da li je stvarno taj život jedno, a ljubav samo u pjesmi. Ako te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Ako te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Sve riječi svijeta da kažem, za moju ljubav malo. Ako te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Ako te idemo sretnem, ja ću ti reći zdravo, jer sve riječi svijeta da kažem, sve bi to bilo malo. Sve riječi svijeta da kažem, za moju ljubav malo. Evo nas natrag, pola ekipe nam se pogubilo, ali dobro, skupit će se, prikupit će se. Svi vas pitaju za nekakve planove, vi ne uobičavate ono nešto puno o tome govoriti. Album je vani, koncert se priprema. Što dalje? Promocija je odrađena u Zagrebu, je li tako, to već tamo negdje početkom lipnja ili kad je album izašao? Da, pa evo sad smo tu u Zagrebu nekih 7 dana i odradit ćemo dosta ovako gostovanja i polu, svirkica. Imat ćemo jedan mini koncert i akustični i uz druženje s fanovima u Zagrebačkoj Rockmark knjižari. To će biti zanimljivo. U četvrtak je u 6 sati, pa eto, ulaz je besplatan ako nas neko želi vidjeti, slikat se, pitat nešto, tu smo ili poslušati taj mini koncert. Upoznati Ivanu, da. Sad si mi rekao zapravo da, evo, ova večerašnja svirka je zapravo njezin prvi nekakav nastup. Pa ovako, da, live TV i tako. Da. Neki nas smo svirali jedan, što je ispao čak polukoncert u Dubrovniku, zapravo smo htjeli odraditi tonsku probu, ali došla hrpa ljudi, pa je to ispalo neki polukoncert na otvorenom za zapravo drugi event. Dobro, jedno ovak spontano sviranje, to je druženje. možda bio pri live nastup pred ljudima, a ovako je prvi, kako se zove, radio, TV, medijski nastup. Dobro, lijepo, drago nam. Drago nam je, da. Ne, sad ja nju pitam u hodniku šta još svirate, šta ćemo još svirati, šta pustiti. No, to je mene, ja sam nova. Ali dobro. A ne zna da je već sad prilika, sad ćemo je slušati više nego ikad. Jel da? Di ste nju našli, kako se ona uklopila u tu cijelu priču? Uklopila se ko stvorena. Tražili ste violinisticu? Da, tražili smo i stvarno nije lako naći violinisticu koja će svirati u rock bandu, koja je barem dio svog vremena u Dubrovniku, koja u životnoj situaciji da ima slobodno vremena da opet dođe na probe, da posluša, da nauči sav taj materijal, to je hrpa pjesama i sve to, mislim, to je bila svjetska potraga i našli smo, ja mislim, 1 od 1000.
Sjajno, dobro. A vi kao ekipa, kao prijatelji iz djetinjstva, šul kolege iz kvarta, od kad se znate? Dobro, za vas dvojicu neću ni pitati od kad se znate, mislim. Ostatak ljudi, ovi koji mi čuva leđa i to. Još znam, valjda prvi lik koji sam skontao kad smo došli tamo u tu udrugu mladih, kad svi ti bendovi bili, on je bio bubnjar prije, isto je bio dijete prije 10-15 godina, već svirao bubnjeve, rasturao i tako. I tako da, znaš ga izviđenja. Dobro, nek stvarno mali grad, znaš sve. Ali među djecima nisam Doris znao prije toga. Osim Poljeti je ogroman grad. Da, to danas njemo. Dobro. Mi se sakrijemo. A i eto, od tada, zapravo 2012 smo ekipa i friendovi i druženje i sve to. Super, lijepa priča. Da. Neka potraje, neka se i nastavi. Što ćete vi dalje nastaviti, evo sad nakon ovog zagrebačkog koncerta, je li ima šanse da se nekakva turneja odradi? Rekao si, evo, sad ste ponovno tu, stvari su se posložile, ponovno vas veseli sve to što ide uz ovaj posao, ne samo onaj kreativni dio, dakle stvaranje pjesama, svirke, glazba, ono što sigurno najviše volite, ali evo, cijela ta priča, hoće li vas vidjeti i drugi gradovi u Hrvatskoj? Ili svi moramo pohrliti u Zagreb sad? 17. studenog nismo rekli, jel? Tako je, pa to je jedina svirka u ovoj godini. Objavili smo još jednu 2019. u Dubrovniku u 2. mjesecu i to je to od službenih objava. Poziva ima, interes postoji, tako da vjerujem da ćemo svirati, ali ne bi ja čekao sad, ako je neko prilici dođe do sportova, pa ja ću ih vidjeti u svom gradu, jer stvarno ne znamo koliko ćemo, kad ćemo svirati, kad ćemo doći, tako da Dom sportova je prava prilika za vidjeti silente. Dobro, a zašto je to tako? Ili ne prihvaćate pozive, ne odazivate se ili? Mislim, ja sad ne govorim o nekakvoj turneji, nego čisto ovako. Rijeka, Split, Zadar, Šibenik, Osijek, Varaždin, Karlovac. Pa nije, tek smo se vratili, tek ta cijela priča se zagrijava, a sami smo se nekako postavili da vrlo vjerojatno ćemo svirati puno manje svirke nego što smo prije svirali. Ako smo svirali 70-100 godišnje, svirat ćemo ih sigurno upola manje. A stvarno točan broj ne znam i točan datum je stvarno ne znamo. Dobro, onda ćemo vas pratiti na društvenim mrežama ili putem vašeg službenog web sajta, da, gdje će to biti naravno sve obznanjeno na vrijeme. 2 riječi možemo čuti u nastavku, jel tako? Ako smo spremni, pa ćemo onda polako, evo već nam je i 7:30 blizu, pa privoditi kraju ovo lijepo glazbeno druženje. Pričali smo dugo, čini mi se satima, platio sam zvijeri, 3 Zeusove červi, da brane prilaz vratima. Sva straža ovog svijeta sačuvala nas sebi. Nije malije po zidovima, ne štite ko što trebale bi. Dvije riječi poruše sve redom, dvije riječi glasne ko stampedo, dvije riječi preko naših prsta pređu. Bože, što se događa u novom svijetu? Ajde zaori dublje, rastvori ove prazne grudi, pazi glavu, čuvaj prste, kad samoća iz njih prsne, prolije se i poludi. Sva straža ovog svijeta sačuvala nas sebi. Nije malije po zidovima, ne štite ko što trebale bi.
i onda je došlo 5 srca i onda je došao pozdrav od srca iz Poreča za Silente od Suzane i onda vas Luka pita jel može neke od Metalike? Gad jedan. Evo, pozdravljamo naravno sve vas koji nas gledate, pratite, slušate preko Facebooka, da sad sve poimence ne nabrajamo, ali evo u svakom slučaju nam je drago da ste s nama, možete biti tu još evo nekoliko minuta, koliko je i grupa Silente s nama. A dug je bio, razumio. Ono, lagano pogled, kaj sad, ono. Zabravila je da je kamera unutra, kužiš, ono. No dobro. Što još nismo rekli o Silentu, a trebalo bi? Pa, što se nismo rekli sve, možemo ovako sumirati da je album vani, da ljudi slobodno jave dojmove, da se možemo podružiti četvrtak u Rockmarku u Zagrebu i da se vidimo na velikoj pozornici Doma sportova 17.11. Tako je. Mala dvorana, velika dvorana? Mala dvorana. Mala dvorana. Dobro, lijepo, veselimo Poznato se. Mjesto. Tako je, da. I rekao si još negdje u veljači onda u Dubrovniku, koji je definitivno za sada službeno u najavi. Ostalo sve što bude pratite onda na službeni Facebook, službeni web, Instagram, sve imate. Google, Twitter, ima sve. Nema šta nema. Dobro je. Hvala vam lijepa ljudi dragi što ste došli, evo ovako i umorni iz puta i direktno iz auta i s autoceste u naš studio, u naš program. Ispričavamo se zbog ovih malih tehničkih poteškoća na samom početku, ali sve smo uspjeli riješiti i nadoknaditi i hvala vama cijenjeni slušatelji. Vi ovo je još jedan showtime u programu Radio Jaske, Silente su s nama i svirat će vam još čudno i čudesno, je li tako? Idemo, 1, 2, 3, Tvoje ruke, tvoji nokti, tvoja ludost, tvoja koža nekako me liječi. O me ruši tvoja mudrost, ona ruši što ne podnosi. Kao ti i kao ja, više krade nego donosi. Neka bude tako, nisam taj, ti nisi ta. Noćas nebo mi se bliži, da li si čudna ili čudesna. Ludjeli me, prsti vrte, promaću se, nisu škrte. Za mene pitaju tvoji nokti, tvoja ludost, na kojoj točno stranici si stala, stisnula i zagrevala, u mrak zagrevala. Ja sam tebe volio, a ti si mene trebala. Neka bude tako, nisam taj, ti nisi ta. Noćas nebo mi se bliži, da li si čudna ili čudesnja. Poludili me, prsti bude, promaću se, dobro nude. Pa neka bude tako, nisam taj, ti nisi ta. Noćas nebo mi se bliži, da li si čudna ili čudesna. Poludili me, prsti vrte, promaću se, nisu škrte. Kad za mene pitaju
nisam taj, ti nisi ja noćas, nebo mi se bliži, da li si čudna ili čudesna? Udjeli me, prsti bure, pronaću se dobro nude. Neka bude tako, nisam taj, ti nisi ta noćas, nebo mi se bliži, da li si čudna ili čudesna? Udjeli me, prsti vrte, pronaću se, nisu škrte. Da mene pitaju, Da 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 Showtime. It's showtime. Jaska. Walking down 29th and Park